सेजालाय जों दा कक पिलायनायनि समया सिनि तिप्रासार नाम थांनानैनो हंकाय जों एकमात्र तिप्रालेन सिमिसि नाम दाखुते बहुसम আমাদের এই তিপ্রালেন কোন জাতি এবং কোন ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। আমরা যখন 2018 সালে বিধানসভা হয়েছিল সেখানে সেই সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে এই কথাও জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই কথা উঠানো হয়েছিল যে আমাদের আইপিএফটি চিহ্ন দাও, যদি আইপিএফটি সরকারে আসে এই দাও অথবা টাকা দিয়ে কাটা হবে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে আইপিএফটিদের দ্বারা কতজন লোকে এই টাকা দিয়ে কাটানো হয়েছে টাকুতে বহুজন ছালা जों খরক বসে চিনি দা বাইতান খাবা কতজনকে আমরা সেটা সব বিভ্রান্ত করার জন্য সেই সব আলোচনাগুলি হয়েছিল। যে আমাদের আইপিএফটির মতো সুস্থ এবং শান্তি রাজনৈতিক দল আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে কোনোদিন দেখিনি। जों साइमानब्ला जों आईपीएफटी जों दफाना हामजागो आईपीएफटी थानसाना हामजागो आबनि बागैना दिनै आईपीएफटी नि जारिनो त्रिपुरा राज्यआव जे लुकुरक त्रिपुरालेन हामजागिया त्रिपुरालेन नि बागै हामिया सानाय रक पर्यन्त दिनै त्रिपुरा हास्तेबो सारा त्रिपुरा आईपीएफटी नि कारिबो आईपीएफटी न कारिबो सीपीएम ताबो आईएनपीटी ताबो कांग्रेस बेबाग न त्रिपुरालेन नि बागै चिनि खगाय दंगो ता आबनि बसिगां ना ग्रेटर त्रिपुरालेन जेसाबान दं तबो त्रिपुरालेन शब्द तो तंगले त्रिपुरालेन ना हामजागिया दिनै त्रिपुरालेन नि बागै चिनि खगाय मा दंनाबले आबो साबनि जारै आबो मात्र आईपीएफटी 2009 नि सिमी आंदोलन खाय फेमेन बागै अवेयरनेस खाय फेमेन बागै न सारा त्रिपुरानि त्रिपुरासाराव दाबो त्रिपुरालेन नांगौ अकगनो सावै मा दङ दाखुते बुकजों तेबो सानाय दाबो गोबां मालुकुरावनो दंखो हामजा सुगै मानजाखौ त्रिपुरालेन तामो त्रिपुरालेन नि बाहाय दाबो केबो सावै मानसुयाखौ जों दिनै जनसभानि बिसिंतै पान्दानि बिसिंतै त्रिपुरा हास्तेनि जत लुकुरकनो जों अमनो कयना नायनाय जे जों जे सामुं खाय फैखा आनि सुलाय सिगां ककनारनाय रंनि सिगां सायखनाय गबले महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट जेता चिनि थिनांनि बागै जों थै थांबानो आ मानैर आ सैजार तंबाय सिनाय आबो रांसाक बाय सैजा गै थांगा ताकते बहुसम महाराजा आजायमानि सालसा सरकारि भाबे छुट्टी 19 आगस्ट आबो बिसि ब्रुम ब्रुम न नेताजी सुभाष चंद्र सं आसाइमा हाइख्लाय चिनि महाराजा आसाइमा सालरनो जों सरकारि भाबे छुट्टी घोषणा खालामनांखा खोदा खालायजा खामु हास्तेव ताबुकबो मानि सरकार सरनो बिजनदर सरनो हास्तेव ताबुकबो शासन खालायतो अंकाय सामुंरक खादे खालायजा खामु वान सुक नायनानि बान्ता साबो दफानि बागै सामुं खालायतों नर वान सुकदि हायनो बुइनि कक बाय काइस्लेवै गलाय दंखा गेले जों थिनांगौ चिनि दफाना मो थांनानै बेलायनो कष्ट नाय जों नगो त्रिपुरा हास्तेव तामो चलै दं बुबाग्रानि फटोना बसिकांगरिवै बुबाग्रानि कक बाय बुबाग्रानि बुमुं सिलसावै अजागा राजनीति खायै त्रिपुरा दफारक न डिवाइड एंड रूल त्रिपुरा साबाय वालायनानै त्रिपुरा बुलायनानै सामुं चलै दं जोंहाबो हामजागिया आईपीएफटी रगाबो हामजागिया आईपीएफटी थानसासे नायो आईपीएफटी थानसानि बागैनो 2018 सालाव हारि सीपीएम नरैनि मानु आईपीएफटी क्रिंके आबो कोनो दिन सम्भव नंला खामु दाखुते बहुजों जों नुक खाबले 1998 नि सिमी हाव जों सीपीएम नर सिनाय हिमा 2003 बो नर सिनाय 2003 सियोर फाइसिनाय 2008 सालाव सियोर फाइसिनाय 2013 बो फाइसिनाय हिनमां चिनि एक जुगलाय थांगा तामुंखा चिनि बेबार हुकुमो जत्त कमाबायका चिनि राजबारिनि बुमुरक सोलायबायका बुबाग्रारकनि मायं कराय खामा जागा आस्तबनि बुमुरक सोलायबाय बेबार विवेकानंद रक खालायबायका ते तामु खाजाना तक्सि जों तफान जे चिनि बरक वान सुकना रंगिया ताबुकबो तामो तंबा चिनि जतन तम खबले आईपीएफटी त्रिपुरालेन साननायरनो इ आनि नखलानि हात लांगै थांदि लांफायदि आनि खेतोबो हा बस्तारे बस्ता लांफायदि हिनि जों सामाने खोनाय देबा फियाबा जों आबनो ताजलेदि
karon boro tabuk turuk bujika saimanka bongni noklani ha khetoni hatlangni hinlia tabuk khe borok se tipralen nang hini chini khogoi tongo takuk te bukhsong abo success nani digi thangui tongo tipralen tipra sarok ni bagai karon boroni khukti jung tipralen sani mangka takuk te bukhsong jung IPF dino jolai phan tongni nung tini tipralen sani ma tong thnable ma sannai je tabuk sanya korok ma sannai salsa Oma hakin hape khagui ma sanlaje jung tiprani jotto tipra sarok salsa tipralen nang sukano hini lamon nongkhorkai a somoyo jung tipralen manai dakokte buksong haifana chini choba jung ojaga haino yakari rikhai ningla chini choba jung chalogoi ma thamnai chini choba chalok mani yagulono chini ologio a dakukrok buhurok je tipralen hamjai rok jung choba khlai kai tongkhaino borok chini logi phainai karon jung saimanle kwbangma lukurokno o hasteo राजनीति खलाइबां दफानो गोबांमा लामा हामियाव तलांबायै सिनि दफारक सेस जोंबाय सुका दाबो जों त्रिपुरा हस्तेव राजनीति जों खलाइना रोंयाफानो तिनि नायमां ओ हाओ त्रिपुरा सरक बेलायखेनो केसेबो तंगैखे निजिनि अधिकार निजिनि मानथाय सक्ताय रखते जत्त बेबागनो सेप्ले जागै तमानि बागै जों राजनीति रोंया हिनफानो याप्रि मासे फियगनानि बागै दफानि सामं खलाय दंगो खलायनाय थिनांगोतेबो खलायनाय हायनि बागैनो तिनि सिमना आमजायावबो जे सामं उंया 70 बछर गोबांमा राजनीति बदल सिमनावबो शासन खलायलांखाबले नुखाबले कांग्रेस থেকে आरम्भ खलायै CPM गोबांमा राजनीति बदल राजत्व खलायलांखा तामनि बागै निनि सिमना आमजाय कुनु फान करै ताक पर्यन्त जों जे सामं खलायखा निनि एकालेबो स्कुल हिन्दी नवोदय स्कुल हिन्दी लामा tui bebak no samung khlajagoi tongo takuk te buhusong o samung ro tebo dakti haikeba tebo kaham double babe जों khlainani dige thangkakai जों busikangni 6 tarik ni chongbari o chongbari o जों chini 13 nong simna tomakario batainai chini takokra da mongol no da mario budriwe जों गोबांखा jidiri mankakai keplai khlaiman kakai जों जे tabuk samung khlai tongmani angbo ajaga bono logi man kakai tebo samung kaham khlaimanani ni ang wansugo te ubongnai te 6 tariko norok bebak no jani nogni samung pai dakti kai nijini adhikar je bud rinani a bud dawani mari noriwi जों o amchani hoite MDC ro hornai o khawo chongui norok bebak no 6 tariko bud riwi chimda mongol keplai khlainani thung ani silai lo kok narnai tongko तेसा हासाल सामबा जत्त फाइनाय ताकु बुखु अक्रा चाक्रा ते आनि खरां खनाय तंनाय जत्त रांसांनि लुकुरकनो पाइफ्लाया हामबायना रगै आनि किसिसा नंनि थानि कयमुं अरन पारिसिनाय जतनना हामबाय IPFT लं लिभ तिप्रालेन दाक्ति मानथं सिनि दफा फेयक जाक्सि दं जतनन खुलुमबाय बेलाखिना हामबाय सिनि ब्रह्मनों एमएलए सारनो नांखुमानि कक सालांखा खापानि ताकुथाय बुखसं सिनरो पार्टी IPFT सेंट्रल कमिटी नि ताय खरसा AGS सार फाइटंगो नारवाय मतमुगै संबिनि खुक्ति बतायबो गाहाम हामिया खनाय माननाय आबनि बागै नरमे आसु थाय नरक जतन नासिंगै आसु तननि बागै कयो फाजे केसन ताबो हायनाय क खनामनि बुखा थानाय ताबक सिनि बुसां कम नारनायनि बागै आं कयनाय पार्टी IPFT सेंट्रल कमिटी नि AGS तथा सिनि बुसकांथि DDC सममारियाव बातायनाय ब्रह्मग्रां सार मंगल देवरमानि खुथै जों ताबो कक खोनालायनाय बेलाखेना हामबाय पुइलावनो हामजाक मंखुल मंगताय बरम याफारो दिनै सिमना डिविजन नि बिसिंग गलायजाक हेजामारानि स्कुल कजाम स्कुल नखलावो फाइट थांनाय 6/4/2021 एडिसिनि चंग मारिनो रखसावै 13 सिमना तमकारी नेंगै BJP IPFT नि कथा जाक बताइमो ऑफ पांदानी पांदावजमा बरम गनां पार्टी IPFT नि वाइस प्रेसिडेंट सिमना डिविजनल कमिटी नीता दबर्मा अपना करीब फाइमान जगजग पार्टी IPFT एक नंग सिमना विधानसभा केंद्र ने MLA बरम गनां विश्वकेतु देव वर्मा फाइमान जगजग
Party IPFT Central Committee ni AGS Borom Gunang Jitendra Borma Phaiman Jagjak Party IPFT Central Committee ni Tei Khorokcha AGS Borom Gunang Rotanda Borma Obno Kariba Phaiman Jagjak Party IPFT Central Committee ni CC Borom Gunang Nirudda Borma BJP Party ni Mandal President Borom Gunang Jugendra Dev Borma Te bachini Vice President Te Hezamara RD Block ni Block Chairman Borom Gunang Sunil Dev Borma Te Khorokcha Vice President Simna Divisional Committee IPFT Borom Gunang Prabhat Dev Borma Obno Kariba Oro Asukjak Joto Okra Sakraro Ma Babuni Shak Chalai Ani Shak Chalai Te Kusu Te Omai Korona Khanawai Tanai Hatal Sampani Joto Takte Buhuk Sangrano All Sal Kasang Jarawa Ani Shak Bai Tanangai Ani Nukung Nangai Hamjak Mukha Kaham Te Lam Sogo Nongni Thaniwa Ang Kabang Makok Shaglak Ang Kisakok Kom No Sanai Tamni Bagai Himba Tinewa Tagawa Kok Sanani Bagai Jini Joto Nagrai Rok Tongbayo Ang Sapung Protek Din Kabang Makok Shatenewa Balai Ke Khorang Rok Baijak Haipana pinpoint klai kisu point na simiche sanai ani slai uklogo te khorok sesine AGS bokok sanai boni kok nongni bagai balai ke thoknai tamni bagai himba bawachin party ni topmost leaders division of khoroksha khajani tahukte buhoksong phai tongka election 6 tarik April 2021 nini both Ani both bebak ni both nini both nini odikar ani both ani odikar chini both chini odikar nang jaga hamza ko arona reimano apno kebo khorbo khaimiya rashtrapati ni both pradhan mantri ni both hiaba ekta na both nini bo ekta na both ani bo ekta na both nini both nini bobishot Nini both nini dopani bobishot, nini both nini basabati ni bobishot, nini both nini bebak ni bobishot. Asuk mullaban both no, asuk mullaban je both abona nang bodagar nai. No ano jeke bodo jadi sengkang kai, o takuk, o bukuk, o munai, o bai, o mara kijing. Nini mullaban both no nang taklai shabnor nai. Nini uttar baba hayung thaiklai nini uttarung thaiklai hone wansugo ang je jaga bud rkhangkai ang mathang jagnai ani busa mathang jagnai ani busuk mathang jagnai ani dafa mathang jagnai ani ha mathang jagnai ani odikar mannai ani manthai shoktai rajagnai ani nukhung tong kasang nai ani dafa tong kasang kha kasang nai kusum mol brum ni bagai jeng tongai tangan ni bebas tongnai ani mullaban but no ang aron ranak layo abo hai hane ne uttarwan hai ang bisas layo jeng bebak namti henne uttar marnai tabung nang judi na nini mullaban but no asuk ta nang mani jaga rena hangkai nang saimana nang nai simna tomakari tera simna tomakari wo bobo party ni khorok busuk Sabo buta buta nang abo busai mana nang nai. Jina jaga wo khorok beri buta buta wo. Khorok sah IPM ni hengkai Kumud Dev Borma, Congress ni hengkai Phonilal Dev Borma, IPF ni hengkai Mongol Dev Borma, TSP ni hengkai Rabindra Dev Borma. Charta party ni charjan candidate tongo. Tabuk nang kaisa je booth ni malik hengkai khorok chana sini ni booth na rimane hengkai nang shabana booth na ni wansugi mar sinai. Wan sungna thang taniwan nang wan sungna ni nang nai CPM na ang rejaman Congress na rejaman o tirprawa CPM tai Congress jana 35 bosor kai rajatwa khlailangka 35 bosor rajatwa khlaimani bising tei tini dofani bial tekto biport tai kubang ma dukho kosto bai kuplong tini odikar rajaglia manthai shoktai rajaglia jeng tini hawa tini mungsa kerika bebak na jeng dasi gulam haji ongi tangjiro ani hawa ani odikar grei ani hawa ani kok nangya ani hawa ani dofani nirapotta grei abo sei